Yes, konje twasuze inshuti bakunzi ba Tratibu TV mwese tubana umunsi ku wundi twinje muri Tratibu updates zigezweho muri aka kanya nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Paul Museni Bonima tukaba twinje rero mu bakuru ari kuvugwa hano mu Rwanda by'umwihariko muri Super Coupe cyangwa se igikombe kiruta ibindi hano mu Rwanda. Ni Super Coupe igomba guhuza ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2025. Ni umukino ukomeye cyane rero watangiye gushyuha ku mpande zombi. Ikipe ya APR FC niyo yatangiye shotora ikipe ya Rayon Sport rwose irayibwira ati mukanguke Super Coupe yaje ati mubyuke ati baratekereza ko byarangiye ati wagutsinze ntaho yagiye. Super Coupe rero yaje akaba ari korera ikipe ya APR yavuze cyangwa se nibyo yatangaje binyujije ku rukuta rwayo rwa X cyangwa se Twitter. Ubwo rero ikaba yakanguye abareyo ikipe APR FC igaragaza kuba yiteguye gukomeye. Ni ikipe ya APR FC itarigeze irokirita abakinnyi bashya, ikaba rero izakoresha abakinnyi isanganywe kuri uyu mukino, ikaba izakoresha abakinnyi n'ubundi gukoresha muri championnat. Izaba yagaruye umusore witwa Denis Omedi, izaba yagaruye abasore bagiye batandukanye barimo Sekiganda Ronald wari wagiye mu ikipe y'igihugu ya Uganda. Abasore bayo rero bose barahari. Sheikh Jibril Watara wakoze ikipe ya Rayon Sport umwaka ushize nawe arahabaye cyane rero. Ikipe rero ikaba yiteguye kuza kubabaza ikipe ya Rayon ku itariki 10 mu gikombe kiruta ibindi. Ni umukino uzaba ku isaha y'isa 12 n'igice kuri stade Amahoro. Nyuma yo kubona ibindi bikipe ya APR FC imaze gutangaza, Rayon Sport nayo yahise itangaza byinshi cyane bikomeye. Yahise yikoza ku rukuta rwayo rwa X cyangwa se Twitter nayo itangaza amagambo akomeye. Yagize ati bavuze ngo wagutsinze naho yagiye, ikiraka emoji gaseka. Hanyuma irangije iravuga ati reka tugende twongere tuyitware nanone. Iyo rero ni ikipe ya Rayon Sport yarangije ihita ikora akantu k'agafuraya kameze neza cyane, igaragaza uburyo yagiye itwara Super Coupe inshuro zigera kuri 2017 n'undi mwaka batagaragaje neza. Yagize ati Super Coupe ebyiri ziheruka dukina nabo. Ubwo yavugaga ikipe ya APR FC yahise igaragaza amafoto bari kwishimira iyi Super Coupe inshuro ebyiri batwaye iki gikombe, harimo mu mwaka 2017 bagaragaje n'undi mwaka batagaragaje neza. N'ikipe ya Rayon Sport rero yagiye igaragaza guhangana. Ikipe ya Rayon Sport izakina n'ikipe ya APR FC ku itariki 10 z'ukwezi kwa Mutarama cyangwa se ukwezi kwa mbere umwaka 2026 kuri stade Amahoro ku isaha y'isa 12 n'igice. Ari ikipe yongeyemo amaraso mashya kuko ubwo bikomeje gushakira ibyangombwa abakinnyi yongeyemo kugira ngo bazabe bameze neza kuri uyu mukino. Abakinnyi yongeyemo rero n'abakinnyi bagera kuri 6 bose bazaba bari mu kibuga. N'abakinnyi barimo uwitwa Nick Bangala Litombo akaba ari umukongomani kabisa. Yongeyemo kandi abasore bagiye batandukanye by'umwihariko nk'umunyezamu yashyizemo umusore witwa Olivier Kwizera. Uyu musore wari umaze iminsi adakina ariko n'umusore uzwiho ubuhanga bukomeye cyane yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yongeyemo kandi umukinnyi ukomeye cyane ni umusore uturuka mu gihugu cya Burkina Faso, ni umunyaburkinabe yitwa Beni Azizi Dawo, akaba kabisa akina ku ruhande rw'iburyo inyuma. Uyu musore kandi akaba afite imyaka 26, yavutse ku itariki 8 z'ukwa karindwi umwaka w'1999. Afite metero 1 na santimetero 80, akaba ari umukinnyi ufite speed ndetse akaba ari umukinnyi uzwiho gukina umupira kabisa yihuta. Hanyuma kandi mu bandi bakinnyi yongeyemo umusore witwa Ramazani Chimanga Chilembi, akaba ari umukongomani nawe. Uyu nguyu yavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2002, akaba afite imyaka 23, akaba ari umukinnyi ukina adefanda, afite metero 1 na santimetero 95. Numva ko ari umusore muremure cyane kandi kabisa ufite igihagararo gikanganye mu kibuga. Hanyuma undi mukinnyi ikipe ya Rayon Sport yongeyemo ni umusore witwa Bienvenu Joachim Vinino, akaba ari umunyabene ugiye kujya akina rero ikipe ya Rayon Sport. Akaba ari umukinnyi ukina ku ruhande rw'iburyo yataka, akaba yaravutse ku itariki 26 z'ukwa karindwi mu mwaka w'2003, afite metero 1 na santimetero 83, akaba ari umukinnyi ufite ibiro 74, akaba rero afite kalite yo kuba ari umukinnyi ufite imbaraga, akaba akina yataka ndetse kandi akaba azi gukorana na bagenzi be. Yitwa Bienvenu Joachim Vinino, akaba rero agiye gukina mu ikipe ya Rayon Sport. Aba basore bombi rero ikipe ya Rayon Sport ikaba iri kubashakira ibyangombwa kugira ngo kuri Super Coupe kabisa bazabe bameze neza cyane tariki 10 babasha guhangana n'ikipe ya APR FC. Urumva ko bikomeye cyane rero. Aba ku ruhande rw'ikipe ya APR FC bashyuhije baravuga ati uwagutsinze ntaho yagiye, ati mukanguke Super Coupe yaje. Hanyuma Rayon Sport nayo ikagira uti turahari neza cyane, ati muravuga ngo wagutsinze naho yagiye, bagashyira akamuji
emoji gaseka bakagaragaza ko biteguye neza cyane, ndetse bakibutsa ikipe ya APR FC Super Coupe bayitwaye zigera kuri 2 harimo n'iya 2017, ndetse kandi ikipe ya Sport ikabibutsa ko ifite amaraso mashya yongeyemo bitandukanye nuko APR FC igiye gukina nta bakinnyi bashya yongeyemo. Ubwo rero urumva ko iyi Super Coupe izaba ari moto hariya muri stade Amahoro. Hanyuma kandi muri AFCON twihute tubabwire ko ibigezweho muri aka kanya, by'umwihariko kuri uyu mugoroba habaga imikino itandukanye. Ikipe ya Algeria yatsindaga ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igitego kimwe ku busa, byumvikana ko ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahise isezererwa. Hanyuma Ivory Coast yakinaga n'ikipe ya Burkina Faso, hanyuma Ivory Coast yagira ikipe ya Burkina Faso ibitego 3 ku busa byose. Hanyuma twigire ku mugabane w'i Burayi kuri uyu munsi rero haraza kuba hakinwa imikino igiye itandukanye, by'umwihariko muri English Premier League hategerejwe imikino ikomeye. Ikipe ya FC Bournemouth iraza kwikina n'ikipe ya Tottenham Hotspur ku isaha 3:30, nako kandi Brentford iraza kwikina n'ikipe ya Sunderland ku isaha 3:30. Kuri isaha kandi Crystal Palace iraza kwakira ikipe ya Aston Villa, hanyuma Everton iraza kwakira ikipe ya Wolves, hanyuma Fulham iraza kwakira ikipe ya Chelsea, Manchester City iraza kwakira ikipe ya Brighton, hanyuma ku isaha y'isa 4:15 Banire iraza kwimanuka mu kibuga yakira ikipe ya Manchester United iherutse kwirukana umutoza kabisa. Hanyuma ikipe ya Newcastle United iraza kuba yakira ikipe ya Leeds United ku isaha y'isa 4:15. Akaba ari uko byifashe Super Coupe muri Espagne kabisa, cyangwa se igikombe kiruta ibindi muri Espagne. Ku isaha 3 Barcelona iraza kwimanuka mu kibuga n'ikipe ya Atletico Club, ibintu bikomeye cyane hariya. Ikatubabwira ngo rero turacyari kumwe muri Taratibu Update, reka mbabwire ngo mukomeze kumererwa neza cyane. Mwari kumwe nanjye Paul Museni Bonima, ngo twongere duhure mu kanya gato mba byinshi bigiye bigezweho. Bye bye.